Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi jama'ana. Alhamdulillahillazi hadana. Alhamdulillahillazi waffaqana. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi ilmihima wa barik lahuma fi rizqihima warzuqhuma auladan salihin. Amma ba'du. Ulama'ana al-kiram al-a'izza wal ajilla, akhussu bizikri wat ta'zim hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Muhammad Zainuddin Bakri, hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Muhammad Nuruddin Hasbullah, wa yalihi hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Ahmad Fauzi Sabadri, wa yalihi Kiai Abdul Rashid Syamsuddin, wa yalihi Kiai Haji Ahmad Habibi Badwi, wa yalihi Kiai Haji Ahmad, sareng setuju para ulama, setuju para kiai. Abdina tak nyebut asma setong per setong epon, cuma tak mengurangi rasa hormat. Saya sangat abdina amul ja'aki tertaati. Aparat pemerintah wabil khusus Bapak Kepala Desa Tampru Lao, sareng setuju jajaran Tampru Deja, sareng setuju jajaran, saya sangat beten kula cinta sayangi sahibal farah was surur, tuan rumah semulja Teretan Muningwan, sareng Raji Epon Mistina, sekaligus mantan anyar dua engki panika Mauluddin, sareng Raji Epon Isnawati. Malmuka bi Allah setuju pengorbanan tuan rumah iterema bi Allah, itu tiagin amal seikhlas karena Allah, iterema bi Allah, ikanten selebih banyak selebih barakah dan manfaat. Mantan dua mancer-mancer bi Allah, itu tiagina cutu pasti sakinah mawaddah warahmah, cutu pasti sampai ke surga, tuli andi katoronan sesalihin salihat. Amin Allahumma amin. Sepeten kula amul ja'aki tercinta sayangi. Para rabu hadirin hadirat, muslimin muslimat jamaah pengajian, setuju anggota seinsyaallah ajunan mulja tor emul ja'aki sarang Allah, saya sangat beten kula amul ja'aki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kula ajunan semakin ikasokani izini sarang Allah bermuwajjah akompol tempat muljah kalaban acara simulja bulan muljah
apolong ben orang-orang semulja mancer-mancer kak dinto aropaki tante apolong ngaten kula ajunan sampai ke swarga bingking Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu, Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam timin pernah mular. Bahkan mular Rasulullah gak dinto benih mular biasa bapak. Mular sesangat mular. Senjan orang tampru reja orang oprak sampai sekunen. Sampean ngerti sekunen niki. Penyaring ngerti sekunen niki. Sampai Rasulullah gak dinto saking sangat temular sampai sekunen, sehingga malaikat Jibril sampai turun ke alam dunia alengki dek ke Gusti Rasulullah. Periksa nibi malaikat Jibril, Muhammad apa napa ajunan mak cek mular sampai sekunen beda penapa. Rasulullah gak dinto aja bapak Jibril kula nangis sampai sekunen ni kata dek boleh keng mikirin umat kula saya tak selamat. Dek remana siapa umat saya tak selamat. Nika sosok seorang pemimpin sebetul-betul tanggung jawab. Sampai saya pikir selamat tak umat. Ni zaman mangken ni kata ada mak. Pemimpin semikirin rakyat nangis demi rakyat tak ada. Beda-beda nangis, benih nangis mikirin rakyat nangis takut tak boleh boleh. Beda tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Gula nangis Jibril tak boleh mikirin umat. Dak remana umat setak selamat tebun Rasulullah. Mari panika Rasulullah bi malaikat Jibril bapak eke baga kuburan. Dia baga kuburan beda setong kuburan bi malaikat Jibril eke pus. Oning eke pus sampean. Nggih. Eke pus bi malaikat Jibril akhir kuburan dikabuka. Malaikat Jibril mun sampean cek ninte. Kok ketemuan ban kuburan pakai kepes bi sampean ngaltok make pai senda teh. Mungkin bangki. Kepes bi malaikat Jibril kuburan ni kabuka. Pas keluar orang dari kuburan pani gonteng bapak. Koning room patot. Ada bu malaikat Jibril Muhammad periksanin pasera sekeluar dari kuburan pani. Periksanin biar Rasulullah. Sampean sera sampean debun Rasulullah. Orang pada kepaha jawab abtina ummata ajunan ya Rasul. Ummata ajunan sesetia ada keajunan. Sengireng pakona ajunan. Beracawin larangan-larangan ajunan. Abtina umat ajunan sesetia ada ajunan ya Rasul. Abtina pernah tempat kak dinto ngiring abtina pabeli pole kasih gila kepus pole bi malaikat Jibril atau top pole kuburan bani. Ni katan tina orang selamat. Amin. Ngale ka kuburan setengah kepus pole bi malaikat Jibril abuka kuburan ni. Pas keluar orang keleng mak. Teki coba boceng. Ada bu malaikat Jibril Muhammad periksanin orang pani pasera Muhammad periksanin bi Rasulullah. Sampean sera jawab orang sekeluar di kubur pani abtina ummata ajunan ya Rasul. Tapi abtina tak setia ada ajunan. Perintah ajunan elanggar bi abtina. Bahkan larangan ajunan seekala ko bi abtina. Abtina tak pernah tempat kak dinto ngiring ale ke tempat selain selebih pernah ya Rasul. Kepus pole bi malaikat Jibril atau top pole kuburan. Para bapak sejenak Rasulullah termenung. Terus lagi ki. Encandeng kanto termenung ni kecengeng mak.
sejenak Rasulullah termenung pas ada bu. Napa debuna Rasulullah? Tamutuna kama ta'ithun wa tub'atsuna kama tamutun. Debun Rasulullah, tang umat mate nak emban tergantung udin ban. Ban udin ban tergantung mate na ban. Ini debun Rasulullah. Boleh na boleh. Mate na ban debun Rasulullah tergantung udin ban. Mun odi alam dunya bagus debun Rasulullah mate na bakal ba. Ore penyaring lapar mak. Ore mun mate na bagus odin bakal ba. Tapi mun mate na coba odin bakal cu. Tamutuna kama tub'atsun wa tub'at kama ta'ithun wa tub'atsuna kama tamutun. Ban odin ban tergantung mate na ban. Mangka Nabi Rasulullah ipakon pa bagus. Saya bagus nih. Rasulullah pernah periksain sahabat. Mator sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, paringin petunjuk abdina, paringin petotu abdina. Lakopan apa abdina ya Rasul? Mun ekalako bi abdina, abdina masuk surga. Jawab Rasulullah simpel ringkas mak. Dawun sahabat kalakuan panapa semun ekalako bi abdina, abdina masuk surga ya Rasul. Jawab bi Rasulullah, kun muhsinan. Sampean muntro masuk surga pa bagus. Baba penyaring baba Gus serareng bagus jak kok ngaku gelu. Mun sampean mun ditanya ki bi orang sampean bagus napa coba mak bagus kiai jak kok ngaku. Saya temu aja bagus ni kata pun Rasulullah imatoren bi sahabat kaifa a'lamu anni muhsinun. Katipan apa carana ya Rasul abdina saya temua bahwa abdina ke itu orang bagus. Napa jawab Rasulullah? Sal jirona, tanya aki kata tanggena. Orang nikah saya temu bagus tak bagus, tanya aki kata tanggen. Khori jak ngaku bagus gelu, tanya aki kata tanggena ke khori. Sampian jak ngaku bagus gelu, tanya aki kata tanggena sampian. Engki penyaring engki ingkalu innaka muhsinun fa anta muhsinun wa ingkalu innaka musiun fa anta musiun. Dawun Rasulullah mun canta tanggena bagus berarti sampean orang bagus. Keng mun canta tanggena coba berarti sampean orang coba. Tadi bagus tenggula ajunan ditanyaki kata tangkelun. Khori saya temu aja bagus tanyaki tatang genda ke khori. Mun nyanta tangga bagus berarti ke khori dia bagus. Sampian tanyaki kata tanggena mun nyanta tanggena bagus sampian berarti orang bagus. Dah makan bi Rasulullah pak bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama bagus ke Allah. Alhamdulillah bagus ke Allah. Orang saya temu aja bagus ke Allah abas bejengah abas sholatah. Mun sholatah bagus berarti orang panika bagus. Bejeng saya temu aja bagus abas bejeng sabuna. Mun bejeng sabuna bagus berarti bejeng bagus. Nah, kemun saya baba termasuk gula ben sampean ni kemun ngabes di ridai agak potongan kol belu mak. Mungkin apa mungkin? Jadi manusia saya temu bagus, mun ka Allah bagus. Saya temu ka Allah bagus, bejeng bagus. Saya temu aja bejeng bagus, mun sabuna bagus. Mun sabuna bagus, insyaallah bejeng selain bagus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para bapak ibu tung dua orang bagus nih ka orang sepona bagus. Saya orang sepo telok setong
orang saya ngalahiraki kula ben sampean pasera apa ben embu iki apa ben embu dua saya kabin potre nabi kula ben sampean sera matwa telo orang saya moro kula ben sampean pasera guru cuma ada buna ulama wa huwa afdaluhum antara setelok dia paling bagus dan yang paling utamakan adalah guru. Saya paling kadaki guru. Apa-apa bapak soalnya orang mun pegak ben guru nika berarti pegak ben Rasulullah. Metemu ya akhirat nika Rasulullah keduan kolla. Terus maki. Terus lagi ya. Sampean kan oning ka kolla. Rasulullah ya akhirat keduan kolla sajana umat Muhammad antri kapi napa perlu na antri minum aing kollan Rasulullah jadi sampean niku laku antri kapi sing minum aing Rasulullah amin kote Allahumma sing minum aing kollan Rasulullah antri kapi orang mun nginum aing kollan Rasulullah napa boleh masuk surga masuk neraka ki kabitong selamat anapa bolan soalnya mun nginum aing kollan Rasulullah make masuk neraka nikakun karo luar mulolo seekelo delem masalamat jadi saja umat Muhammad antri pasera semalayani inumi kapi umat Muhammad sealatinin para sahabat mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali nikapi terus kabudi para sahabat sampai di budina sahabat nikah sealati nikapi bapak angin para alim para ulama mun para alim semurok para ulama sealatinin beni sahabat serah langsung Gusti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bening aku canteng Rasulullah mun ka orang-orang alim semurok nih tapi Rasulullah aculeng kalaben astana langsung biadihi syarif kalaben astamul jana Rasulullah subhanallah nika mendeng alim ana pami lain kilakan lain mak orang alim ni ke bendeng bodoh lain sampai ke akhirat lain napa boleh sampai ke akhirat itu nyalakan lain bi Allah pada ben mangken ni kan lain mak lem alim mak isaba yatas dubudu na isaba ibaba kelu sabora make kaangkan kan lain teh mun yatas macam-macam buah-buahan anggur jeruk kelengkeng ibaba kan tade teh ada yatas apa lain sampai ke akhirat apa lain bi Allah mangkana orang mundeng alim ahli muruk mulang sealatin kulaku langsung Gusti Rasulullah bening aku canteng biadihi syarif kalaben astamul jana Rasulullah tapi bapak beda golongan antri keng iusir bi Rasulullah mantir selamat tak tepak kula ben sampean amin amin Allahumma beda golongan antri keng yusir bi Rasulullah pasera kabala bi kula marin sampun antri yusir bi Rasulullah debui golongan nikah nyalep ontur debun Rasulullah ajawab kelompok ini ya Rasul abdina ummat ta'ajunan jawab bi Rasulullah kula tahu sampian umat kula tapi sayang lamba odin sampian alam tunya calonga kakurun bengal kakurun karena sampian peke hubungan ben kurun maka hubungan ben kula sampian norok peke nyalep ontur debun Rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bapak hadirin sesami-sami mulja makan debun Rasulullah tamutuna kama ta'ithun matenam ben tergantung odin ben wa tub'atsuna kama tamutun ben odin ben kulaku tergantung mate na ben mana senega mare odi kan mate engki penyareng engki le mare mate nikah bi Allah paudi boleh
Maka debun Rasulullah wa tub'atsuna kama tamutun. Oh di banji tergantung mati na bed. Kan beda golongan ku laku isebut bi Rasulullah. Fayuhsyaruna min kuburihim laisa lahum aidin wala arjulun. Beda golongan debun Rasulullah jaga dari kubur. Sampun jaga dari kubur laisa lahum aidin wala arjulun. Tada tanang, tada sokona, soko tada tanang tada alias kotol. Bahkan debun Rasulullah benih karo kotol ki yancam neraka bi Allah. Pasera penikah yu'zunal jirana karena odin alam tunya leburnya ke entatangkeuna. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh bere ingkinya ke entatangke abu beremu. Terus Rasulullah nih gula jarang bini nikah hubungan ben mantan. Sahabat pernah matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanata tasumun nahara wa taqumul laila wa hiya sayyi'atul khuluq. Rasulullah imatore sahabat, ya Rasulullah, beda pulana nika berarti orang bini, mun pulana orang bini, mun pulan reng laki. Nggih, beda orang bini ya Rasul. Seka ini mah orang bini kadim to tasumun nahar, mun siang apa sah tak buambu benih karo apa sah Senin Kemis. Nggih mak, pas Senin Kemis itu kan bagus mak. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang orang tampru aja tampru lauk banyak tanda. Bahkan beda ngocak Allah ce apasaan Senin Kemis arapa eka gila eko. Bapak mun apasa Senin Kemis eka gila, Rasulullah gila gak ada. Karena pertama si melaksanakan ben semakon Senin Kemis nikah Rasulullah. Ana paring tampru lauk tampru aja mun apasa Senin Kemis mi gila beda apa salah niat ben salah karep. Terus kia apa Senin Kemis telo tahun taklum soki akhirnya stres gila terus ngening bintang pelajar terus paling pinter pas Senin Kemis nang akhir tahun ternyata mak boleh bintang pelajar salah tak ngening kita ongke akhirnya stres tetina gila salah niat salah karep benih karo Senin Kemis bulan Muharram pasana bagus kebun Rasulullah nang bulan Muharram nikah pas sunat muljah dari na bagus mare bulan Ramadan are bulan Muharram bulan muljah mun apasa kiai banyak tak apasa gula pada tak apasa mangken tak apasa beta apasa ni sermuningwan. Ada si akar mulai tahun datang ngunjung para kiai. Mun pas para kiai ini ke apa sa? Wa buan tek dege tek deer kan kecewa muningwan. Tengki, alas naring tak apa sa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun siang apa sa tak buambu. Wa taqumul laila malam jaga tahajud zikir wirid Al-Quran. Tapi debuna sahabat wahia sayyiatul khuluq tapi sayang orang bini kain to ya Rasul coba bebetak bapak coba bebetak ni kasih sulit iya be bebetak resi paling melarat iya be mula bebetak kabilu melarat si peloro sate engki na bengki penyareng engki na bengki mula baba teka subah melarat sioba lah orang bini itu sayyatul khuluq subah babatak tu'zi jiranaha bilina bilisaniha ya Rasul tatang kena isa ke kapi kalaben lesana fitna kocak erasani pesuwe
napa debun Rasulullah orang reng bini agak penikah make apa asa tak buambu awiri tak buambu Quran tak buambu haji libalian napa debun Rasulullah la khaira fiha tak andi kabagusan sekali orang bini sageuy nyakeun tatangke geuy make apa asa tak buambu wirid tahajud rasanan rami debun Rasulullah la khaira fiha dak gunana tek bitong bagus tandi amal bagus debun Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin sesami-sami mulja sebeten kula amulja aki mancer muka mantan anyar dua penih itu tiakin cudu paste sampai ke swarga bagi tore doa aki anapa bolan tretan anjuran Rasulullah dan kula ajunan mun ionceng mantan agak penikah si anjuraki bi Rasulullah pertama pakon adu aki mantan dua okay? Benih kalau serongakan teh pertama yang anjuraki bi Rasulullah pakon adu aki mantan dua mancaran tetia sebarokah amin umur barokah ilmu barokah kau di barokah dunya barokah foto barokah anapa bapak laki bini nikah belum tentu apolong sampai ke surga sering ibadah pak gula sering ngabala empat contoh saya peringaki bi Allah beda laki bini nikah selaki surga sebini neraka saya contohnya Nabi Lut bin Rajina ngucak sampean duh rajina Nabi Rasul neraka boh muntah iman teh munceremi teh make bini Nabi lober neraka are rajina Nabi apa boleh bini reng tampru reje tampru lau munceremi cung neraka ante engki na engki makan melarang reng bini bagus Rasulullah pernah berdebu khairu nisa'i ummati asbahuhunna wajha wa aqalluhunna mahra paling bagus seorang bini intang umat pertama debun Rasulullah asbahuhunna wajha ma jember ma terak kamuana ketemun ben lakeh jember ketemun ben reng tua jember ketemun ben tetangga jember ibri belanja banyak jember ibri belanja sokoni misem tek beri sekali neng Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bini kainto suarga na beda orang laki mangkana si paling bagus orang bini beda eroma orang bini mula beda eroma mulolo iman nasajen mantep keng mula reng bini ria bodo eluar mulolo are berarti tak pati bagus reng bini mulai eroma mulolo ji se bagus mula keluar ajalan mulolo are reng bini tak pati bagus coba sampean bukti lagi orang bini mula guluyuran mulolo teh terus lagi ya terus lagi ya. Nah, pareng bini mula ajalan keluar mulolo. Pertama yang ditampilkan adalah gaya. Bener iki. Cuma orang laki keluar bendeng bini keluar fitah. Kula mun yonceng mantan, kula mun dere beura de yonceng kol belu saya depa ke tempat kiai. Kula bakunda pak kol sabolo. Mantan ni kata bisa positif. Cembelu pakun jam 10. Paling awal dia. Pakun lambat. Siapa sih melambat? Reng bini. Masya Allah. Jaring intara alabut kata tanggen. Kapatian ki abut deun teh. Beda ada. Banyaring beda ada. Jadi orang bini sesekut beda eroma ben selebur keluar nikah jauh. Bagusan orang bini sebeda eroma mulolo. Hadirin sesami-sami mulja sebeten kula amuljaki. Jadi pertama nih reng bini bagus macam perkamuan. Nomor 2 wa aqalluhunna mahra. Mun nyabe mas kabin cek rang larang.
engki iya ada muda sepenting cukup kakak beli beda gula riban beri nganyari Roma ayo nganyari nikah ke Roma gula gila teh tanya kibi gula bu sana apa mas kabin dengan gula pak jawab lema ibu ya innalillah macek muda nabu nyan gula muda luria iya jarang larang artinya okor kakak badaan okor ban bareng pada ban sepeda motor wah pada Vario 2012 bernana pada tahun apa ada keng bareng lain setengah argena 11 juta mi 11 juta mulus setengah 4 juta arapa duksak deh makin pada tahun iya yang bini deh iya teh mun radin 1 juta bagus ya mun mbak coba 20.000 mbak coba minta 1 juta tak paju teh Allahumma salli ala Muhammad sallu ala Muhammad hadirin sesami-sami mulja sepedan kula amulja aki doa aki makan bi Rasulullah mantan kain tu apa konja tak ngitek aklinun nikah kaperakin pernikahan bolana pernikahan kain temun sembunyi tak ngitek timbul fitnah tatang ke pakon parengin uning tatang ke isorobri tao male tak timbul fitnah ya kalak samampuna ninda puning wan sampian bagus ngunceng son agak penih ngunceng syutingan ngunceng para kiai tak mampu kalak samampuna fadribuhu walau bidufuf tapu takakun karo terbang dari sampian tandi tak bisa ngunceng son dan tapu terbang ada terbang ngalak talam sebelum bikin empan tapu teh kebala kita tangke salamatan mantan malah tetangga tahu tak timbul fitnah soal pernikahan ni kamu ikabai sembunyi cuma ikabai kakasare walina ben mantan duen umpama mari penikah mulai tetangga kan tak tahu cek si aben sebi mari anika cek sange laku na wak duan ki aku kapasar wak duan kan timbul fitnah bila si akabin mak laceng guncengan niko tapi alhamdulillah mun semakin Meluddin bin Isnawati kan bunga kabir ya. Mun laku wak duaan tonton tanang bunga kapi kuruna bunga taretan na bunga tatanggena bunga alhamdulillah ampun akor alhamdulillah hadirin wal hadirat sesami-sami mulja sepedan gula amulyaki manter muka tuli andi ketoronan make akabia mantren tak mantir kula karo ngabele saya ngabu potel sampian mun alagiyah mun kita andi anak tak langkong cek pak akabi tak langkong cek pak akabi setong hukum malakar la taule hukum malakar la haram akabi apa alasan sampean iya mun andi anak ki andi niat ngator lamun ki keni apanya nih lambe apa cundul apa nyosoy ngandung boleh juga apa nyamana iyalah tul gila bu bisa ngator tapi mun sampean kita andi anak norok kabi napa niat tung lakanlah haram hokma dua cai pondok dokter gula atanya orang mun kita andi anak pas akabi bahaya na bahaya karena belenatan bisa kering teritan tila belenatan kering sulit masubur boleh mangan bi Rasulullah abi ini epakon nyare semerti ngki na bangki penyare ngki na bangki merti Allahumma salli ala Muhammad. Jalan kalau kau berdepak melolo hadis tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Para kiai sering berdepak ipakon nikah bi Rasulullah ipakon akabin ipakon mabanyak ketoronan karena Rasulullah nikah bangga aku laku ya akhirat padang masyar ya kiamat Rasulullah nikah bangga tampilaki umat Muhammad kan Nabi Adam bangga Rasulullah Nabi Adam olatinku karo umat gula dewun Rasulullah umat gula sebanyak
Kan Nabi Ibrahim bangga Rasulullah. Nabi Ibrahim umat gula. Kan Nabi Musa umat gula. Masya Allah. Kebanggaan ke Rasulullah. Mangkanten gula ajunan. Mun banyak anak termasuk umat. Saya bangga ada ke Gusti Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin sesami-sami mulja. Banyak saya maturaki ya. Kini ka ampun waktu malam, ampun jempak mantir muka pematur cara kelat cara kento tati ilmu si barakah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ben sapuraan iki makin panika tahun baru dari 1440 Hijriah ngale ka 1440 tong Hijriah. Jadi kula ben sampean nika tore dalam perubahan tahun makin benih tore kula ben sampean obe. Napa sih kalau obe? Dari lako coba kalau kau bagus. Saya rasanan, ayo ambu obe apa bagus. Saya bengal kabini, yuk akalake, yuk obe. Cek bengal dah budi mangken. Pokok dari coba ka bagus. Peralihan tahun pani tore sokore kula ben sampean ke Allah. Kula ben sampean ki tambahin umur bi Allah. Amin. Amin Allahumma amin. Mancer muka tapang kia pole. Allahumma amin. Akhiran اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.